Kwanyana usiphelele wangamia uthi uJesu muhle uJesu 13 minutes after 9 kuivuma FM asivele sigijime songena ku TP namhlanje uthandazana kaMsomo sibheka indaba yencwadi sibone ukuthi iphi incwadi namhlanje esibhekayo every Sunday soke sinaye uTP sibheka indaba yencwadi si encourage abantu ukuthi abafunde incwadi abanye futhi bebhale incwadi uTP someone TP unjani mfowethu Siyaphila Thandazane. Thank you very much once again for joining us this morning kuivuma FM. Siyabonga kakhulu. Cela sivele singene kuyona TP sibheke ukuthi iphi incwadi namhlanje esibhekayo ekseni. My brother, ithuba limnandi kakhulu mfethu kuyifanda ekseni ngiyabingelela kubona bonke abalaleli namhlanje nami sihlezi intokozo mnanami ukuthi ke bekulolu hlelo olukhulu kangaka begin today but wami incwadi noma ngesikhathi isihloko sencwadi engiyiphethe sifake sikhulume ngayo sithi izinyembezi ze-paradise or isihloko mfethu esijule kanje ngengafike ukukhuluma nombhalwayo lencwadi ke ngiqale ngithole ukuthi ke ngempela isihloko esikanje ukhamuke kanjani naso ke wangichazela phethu ukuthi ke laphana ke ngabe sikhuluma ngolimi lwesiZulu siye sithi isiZulu laphana ke awukho umgomo wokulahla umuntu kepha ke uma ubuka mfethu indlela esiphila ngayo esikhathini samanje singabantu kuyavela ukuthi ke kukhona uhlobo lwabantu oselilahlela umgonyeni and ke wathi isihloko lesi sizama ke ukuveza ukuthi lolu hlobo lwabantu olubizwa ngamaphara lungabantu nabo kanti ke futhi ke lunemizwa njengawo wonke umuntu kodwa mfethu uma siqhubeka nayo lencwadi lento abantu bazothola okuningi ukuthi ke ngempela le ncwadi iquketheni so bengathuswa masithi inyembezi zephara bazoba bathu ukuthi ke le ncwadi ifocus kwini kahle hle vese sichazele ukuthi what type of a book is this and umsuka wayo uvelaphi ukuze kuthiwa inyembezi zephara. This book is a novel book, my brother. Ebhalwe ngolimi laphana ke lesiZulu umbhali wayo uThulani uMr Yeye wakwaGumede kanti ke mfethu isizinda sale ncwadi mfethu sikhona eThekwini nasoThomathi kusoku lapho ke kuqhamuka khona ukuthi laphana ke umbhali wayo vele ukuthi ke laphana ke uThulani Yeye esemncane mfethu kukhona umuntu owathi kuyena ngisho engaphumelela kanjani mfethu empilweni but ke akhumbule ukuthi ke laphana ke engababukeli phansi abanye abantu because abantu ababekhona ngekhathi zakhe zokugcina abayomsiza ukuba igodi lethuna lakhe abantu abayobe bebukeleka phansi mfethu kuzokusuke labo bantu bethu singababiza ngamaphara incwadi ekhuluma kabanzi ngomuntu laphana kunokuthule obunzima kakhulu kepha ke uhlale emgaqweni eThekwini ngenxa yezimo zempilo ezithile lo mlingisi ke mfethu uhluke kakhulu ngoba ke laphana ke akantshentsheli umuntu mfethu into ayenzayo nje kuyiseni emgaqweni laphana alanda amakani emgaqweni ahambe wadayisa njalo ke futhi akalenzi iphutha ngokuphuthwa laphana ukuyomba emathuneni uma kukhona umuntu ke osedlulile emhlabeni emphakathini avalelwe kuwona ngale ncwadi mfethu umbhali uzama ke ukuveza nokuthi simele ukuqonda phumlani ukuthi ke laphana ke umuntu akalahlwa kulezi insuku esiphila kuzona mfethu abantu abangamaphara ngena ukubasiza ngaso sonke isikhathi ayinophumlana abanye ukuthi ke bayazama laphana ukusiza emakhaya nasemphakathini fast ke kube khona ukuthi ke umuntu fethu uyathunyola so umsuka nje wayo lencwadi ukuyena laphana kubaba umbhalwayo uThulani Gumede ukuthi kuyawatshela ukuthi ke noma sekuthiwa sibheka kanjani empilweni but engalinge kube khona abantu ababukela phansi okanye abalahlayo mfethu so this why lesifeko salencwadi sithi laphana ke izinyembezi zephara because kunephumlano uvela ukuthi ke bakhona abafowethu esebefisa ukuyishintsha lempilo neyabaphilayo abakhalayo mfethu each and every day kodwa sebegaqele kule mpilo lefathi bayakhala mfethu kodwa ke bayajabula ukuthi izinyembezi zephara ingakho ke isihloko sisho kanje mfethu. Wow, can I just challenge you TP? I just have a personal question for you, just to check. When personally, do you have any interesting chapter that you read from the book? And chapter are there any lessons that you drew from the chapter that you read? Kubaluleke kakhulu fethu abachapter engwafundile ngawathola engikhaza kule ncwadi but khona lapha ichapter nganalo page 19 lapho khona ingxoxo phakathi kwezinsizwa lapha ke ezimbili ezihlala emgaqweni usifiso ezama ukuguqula usifanela ukuthi ke ayeke lapha ukuxhongoxhango so kule ncwadi kuyavela lapha ke usifiso ekhuluma naye usifanela lo ethi sonke njengoba siphila lapha emgaqweni
sinezizathu ezahlukene kuqhuba yena kuSifiso Mpethu. Ithi-ke iningi lethu lilethwe ubuhlungu okungachazeki, kanti abanye balapha ngenxa yokuqoma ungalawuleki. Noma ngabe yisiphi isizathu esizilethe lapha Mpethu, akufanele siyithole sesiphilisa abanye abantu kabuhlungu. Wonke umuntu uney'nkinga zakhe Mpethu, washo ekhomba ngomunwe, wathi ngisho nale nabantu abaphila kulezi athaba zenezi, abantu abahlala kuzona baney'nkinga zabo. Ngakho-ke nathi simelwe uma beqhamuka singabahluphi, sifunde ukubhekana ney'nkinga zethu ngale kokutetema, noma sithathe iy'nkinga zethu sizithwalise abanye abantu. Ngokwenza njalo ubugebengu buyophela. Mfethu ngithe uma ngifunda Phumlani la ngithole isifundo sokuthi ngempela ukuhlupheka akusiyo imvumo yokwenza okubi komunye umuntu Mpethu. So nje isithatha Mpethu ingichaze kakhulu, and ngiyakuveza lokho Phumlani bengikusho ekuqaleni ukuthi noma bekhona amaphara enza into ey'wrong, but akhona acabanga ngendlela e-right, just that-ke ama-challenges abo abafake lapha emgaqweni ahlukahlukene. So that's why benza iy'nqumo ezahlukahlukene, begcina sebefeyisana benza izinto ey'wrong ngendlela ezahlukahlukene. TP says, Vala nje, who can read this book? Mfethu, I think wonke umuntu mfethu, if nje ukwazi ukufunda isiZulu, because ibhalwe ngesiZulu, unless ke mhlawumbe abantu-ke beyomchallenja ukuthi umbhali wayo uGumede ukuthi ke mhlawumbe translate to English, but if you can read nje isiZulu kahle umele ukuthi uyifunde le ncwadi. And baningi kakhulu mfethu abantu abangakwazi ukuthi ke beyithole impilo zabo kuyishintsha, kuse kukhona into abayifundayo nabayiqondayo ngempilo yamaphara, because kuningi kakhulu amaphara mfethu izinto abhekele nayo. Kodwa ke umuntu uma engathola le ncwadi le engakwazi ukuthola ngempela incazelo ngokuthi ke kwenzakalani ngempilo yanabantu lapha. Asivale TP ngokuthi usichaze ukuthi sithola kuphi incwadi nje in 30 seconds bese siyivala. Mfethu, le ncwadi iyatholakala e-Adams Bookstore ePietermaritzburg, kanti-ke isizotholakala futhi naseThekwini. Kanti-ke okukhulu kakhulu iyatholakala mnganami kuyena umbhali wayo uThulani Yeyeye Gumede. Thulani Yeyeye Gumede ku-072 182 4993 072 182 4993. And Phumlani mfethu, ngiyafisa nje ukubakhulekisa bonke abazali mfethu angifuni ukubiza izibhadi, but ababe ne-challenge yokuthi bezama ukukhulisa iy'ngane zabo bey'dodose bey'nike yonke into mfethu ngendlela abayifunayo, but zagcina y'thunyulwile, zangena ey'dakamizweni, zagcina ezinye zishiye amakhaya mfethu. Mina-ke ngiyangithola ithuba lokukhuluma nabo abanye abafethu. Ngiyakhulumbula nje njengamanje khona omunye engisebenza naye uyafisa ngempela ukushintsha impilo yakhe abuyele ekhaya kuba successful mfethu, uthola yonke into, but uphila impilo yasemgaqweni, and uyasho ukuthi useyimisele mfethu ukushintsha impilo yakhe abuyele ekhaya. So nje kubona bonke abafethu sibaboneza amaphara, babizwa ngamaphara noma bayiwona vele, I wish them all the best mfethu, and basangashintsha mfethu nabo isibelalele njengamanje bekhala nje la incwadi especially for bona mfethu ezobakhulumela. Thank you very much TP. Ngicela ama-contact details akho nje in a few seconds nakambhali. Ngiyabonga kakhulu mfethu, wonke umuntu osafisa ukubhala incwadi noma osebhalile incwadi ofisa sikhulume ngayo lapho kwiVuma FM akasithinde ku-072 318 1171 072 318 1171. Kodwa-ke uma befuna incwadi besikhuluma ngayo namhlanje ethi inyembezi zephara, abathinde nobaba uGumede, I don't know why ngithi uPhumlani uThulani Yeyeye Gumede. 072 182 4993 072 182 4993. And ke Phumlani sikhona ku-Facebook naku-Instagram @Thandazani TP Msomi. Ngicela ukukhonza mnganami. Khonza TP. Umnganami lafana umkhize insizwana eGreat Town ilandela kakhulu lo hlelo, uyangishisa njengamanje uthi hayi cha, powerful ezinye incwadi uyayiboleka